Shubor nakaslem jong udawsan hima. Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pensngan NCM uba Deiru Deputy Chief Executive Member ka KHADC ulaong makidak mong bad Dr. Mukul Sangma unong ilam barim ka Congress uba laday menta unong ilam ka seng TMC kinsa jano anda ka All India Congress Committee kalabatha banya trailang ka TMC ha Meghalaya na kabanta banya kun ni ka election MP Lok Sabha kabanlong usnam arajar at pusaw. Uba pensngan ulaong biang balada ka AICC kalabatha bani trailang bat ka TMC ha Meghalaya ban penklanya ka kinhun Indian National Development Inclusive Alliance ni India kinsa litbet na marha ka san partay amjudan nong shun watlada ki MLE gibaday na ka TMC kiday gibami na ka seng Congress. Ni dak sudah bani gendo ya ni ngilam juga sinjuk ki sesama nasional apa gambar gendo CM bagi wan pau ke jisong hawar ka jing fon ra jing ni ya ilaka mission amendment bill second amendment bill bat nak lang juki pen pau ni ba kadega benda ka bakil anu aslam bala kumdu ban besu ka kendon juga aina policy council ya ka sing nasional bagi juru na kabantagi singkong ila shu brief lagi ba lapik lang na baro kilian dari ngaji mud di sama ba pero menshua ba bagi perka ga bibi bagi juru ngaji mud di shinong ba pero paling ala awan pereda kadika second amendment bill but ni iskem ba nakalian dungi in passion so kuno lang baga DCA but ni iskem baga DCA bukan government juga so wisdom governor ban ya banas ika India kanhun India ha Meghalaya pang TMC berka kongres ti haduk mentang ika ka TMC ka kongres ka bana ka ba ka TMC ka bana kertong pila don ka jingi kran nak ai mo election MP kalajan ka MDC election dia mau ya MP MP election MP election nomor 1 MDC election maka India ka tahu mata kanhun nak bertaban PVD no yalam de mata pila dan kan boy menji kendu no ne TMC ne nak bertaban ka sharing namta ka MP election bagaimana no ban identify no candidate oh kata masa have a due process margi hiron ka AICC mo nata giron saki Pradesh Congress Committee they on kila unless da kamparwan kanu ka instruction in written na kalian ka AICC na tangin ng patla ban exercise ke nyeri ban identify yaki kanidi ni apa ya ka instruction na AICC Demar ba ka ngikla thaya kan hon mga tang TMC berka kongres ha Meghalaya ti ka kongres ha Shillong State la dan lupa MP ti kong ni ka TMC ru ka benar ya perteng jong ba George oh yes on that ti mata ka mutlong kandon em ka jingit di setuju mutlang na kina tapi kada ngai mo malangkat kung kajing supu juga baka India ka entros bala kumdu kin discuss hagi state election committee suppose mentang idon ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kedon ka TMC state unit ada se habban ya shonglang barki te kataru ka issue ka bagina habban discuss nomor ka fast ka hab shong MPCC then ada kada ingi ban shonglang bat ka TMC state unit dan haban show. President nomor bang haban snap ya ka abuse jong ka MPCC. Mar Dr. Mukul uday undang yalam barim kongres. Ka don ka jindak mong mo. Try dang long try benteng lang berki. In politics gamdon ka bamlalong. Aki-aki laban amlong, kami politics laban long kada kuno. Mungkin kita mong roki laban jak no kan Depend haka situation. Depend situation. Hak tura api nak don ketong na. Maru mutaru impak exercise lah. Minta pi habis kun percaya ka NPP ya ka election. Minta pi trilang ne. Ti ke ki jing percaya jing pi mentai pajak kan. Sudah ka. Bi nilai pej menta, the beautiful. Nilai percaya ya ke. Yung pensay ki ay ki achievement jumi hangi kamay dai bali ya kapor bagilong liang ya tayo lang rengkat hakalan bil
Nah itu yang kat hakajinya dia berkah forest, hapo ka market regulation. Nama at the end, upay ba unkli yang kinong mikman ka inga le. Ya jisu junga ikan iru ngin hap please kinong haga haji pay ba. Bring place yan yung place ba ka iga bang contribute lembaga council during our term mo haga isi. Piru pia kun persa ayuk pura hak last election tementa pia kun biang batno Nama kani yang kami kun maki ong bermi pura ba penlimi piru em tang badan peja ka haga boot school. Bading kongu BJP baru Kongres balai. Tengah mengaya kun hi baru BJP. Mesin pra kam dadonda. tementa ka pura ba orang yu la tur ba mata ditang prakasimo pin ke ka jingi ijo pi rai laki rai Agi lidar dung ki parti ke haban turi. Tang baka dependo quality jung kinong gela. Pi politics is a combination jung bun factor. Party factor, candidate factor, ngano mak berdiskus lang ni other factor. Tiladangin combine lang 4-5 factor. Very difficult. Yes, no doubt. Mo, itu yang mentah ngayi bah mo, kamsu penat bahayu pra. Tambah dari gini mau, but party is one from the many factor. Ban job election. Tenat tahu kasyong haka wisdom jongki party kasyong haka wisdom jongki candidate haka baidai kumnu ban job pat ban namar ngai habakut from party point of view can contribute kandidat from personal point of view can contribute kandidat nata kinpai kibriu hasentral galong kumnu namar hadu menta we are as we are of now. Day namar ki jingno senyang jong Congress party. Kata ya premier juga ngai kata. Yinomyo district council kan Congress. Yinomyo Nehu kan Congress. Yinomyo NEC kan Congress. Yinomyo kini ki protection jungi. Haka 75 amendment uraji pandi wong no. Ha kini ki notice ki badan pa ki system jungi. Nah. Yimrung haga pancia. Then no doubt, ni hapan pe lang bat sa central. Namar small example ngan ong AP. Ngida kren kop katnu ru bansna any ha district council. Ladana parliament ki khaliap no iya ka siksidal. Ni laput. Setang gawe ganti ke bagi hapan net instrument of accession annex of the agreement. Kajing keli kalong kata kakot bang haban excite kadang syongnya adukan no hanga ka syongnya tangba hakabakut ka syongnya ha parliament tinatraw ngidon kampan phailang setay phailang ngamong kirjina partiru gila ban ong yas tangba kinnomma ban kiar bandon jingya dei parolok barki national party namara lapim don jingya dei parolok tapi om tang manga tang sisi tang sitayo Jammu Kashmir artikel 70 tang hapokan nosni skap yaka de haka bakut kum ginong ni kamat ngasngo ba in ha banlong very clever ba haka bakut ladang di regional dan national ru nya bandon strong relation bati katu kani party